Lijep pozdrav svim gledateljima prve emisije Orkanovizija. Za večerašnjeg gosta prve emisije Orkanovizija odlučili smo u goste pozvati umirovljenog hrvatskog policajca Vladu Radošića. Vlado, dobro ti večer i dobro došao. Hvala i dobar večer. Pa evo, dakle, u ovoj emisiji Orkanovizija, ona se zove tako što sam na neki način voditelj ove emisije i što nije tako nadimak. Nije nužno, dakle, da se u ovoj emisiji Orkanovizija moraju poklapati stavovi i vizije voditelja i gosta, nego ćemo jednostavno razgovarati argumentima kroz ovu emisiju i mogu nam se čak to malo i suprotstavljati, nije problem da bude zanimljivije za gledatelje. Sada ćemo kratko, dakle, pogledati kratki film o logoru Stara Gradiška i o logorašima logora Stara Gradiška. U Livnu danas, kad je na zauzimanje predsjednika vlade Bosne i Hercegovine Jure Pelivana, zatim zastupnika u Skupštini te Republike Stjepana Jurkića i predstavnika Crvenog križa iz Livna Jaroslava Lasića, stiglo 25 iz Slunja izgnanih muškaraca civila koji su prije 3 dana iz konvoja izgnaničkih autobusa u Ključu izdvojili srpski policajci Bosanske krajine i vojna policija, te ih predali vojnim rezervistima i četnicima na takozvani istražni postupak u zloglasnom učilištu u Staroj Gradiški. Zvjersko batinjanje nisu izbjegli ni dvojica muslimana i jedan Srbin, a četnici su se najviše iživljavali na onima koji su uz sebe imali nešto novca ili su pak bili podrijetlom Hercegovci. Tu smo doživjeli velike neugodnosti gdje su nastupili sa kajšima, sa pendrecima, sa četvrožilnim kablovima, palicama, nogama, ja ne znam čim sve nisu. Koliko puta nije? Nije bilo to ograničeno, to je išlo uzastopce svi redom pa opet iz početka. Šta su rekli, zašto? Rekli su da smo ustaše, da smo koljači, da ne volimo Jugoslaviju i ovu državu, da smo morali pjevati. Nakon svake tučnjave ušli srbijanske pjesme i na prstima stajati. Po cijeli dan smo stajali u redu 5 po 5. Samo smo jednu noć, 2 sata mogli sjesti. Ja se zovem Barać Milenko, ja sam Srbin po nacionalnosti. Dobio sam batina isto, nisam pitao niko šta si. Zašto su vas ne otrupili? Tukli su me zato što nisam htio ići s njima, što nisam htio kad je bila ona mobilizacija otići na poligon gore u Slunju. Nažalost, u Starogradiškom četničkom učilištu ostalo je još 100-tinjak izgnanih Slunjana, što su, kažu njihove kolege, u mnogo težem stanju od... Evo, dakle, nakon što smo pogledali ovaj kratki film, Vlado, još jedan put dobro došao u Orkanoviziju. Možeš za naše gledatelje nam se predstaviti i reći par riječi o sebi? Pa dobro, hvala na pozivu i pošto je ovo prva emisija, čast mi je da sam prvi sudionik. A šta reći poslije ovih snimaka? Prvo da kažem nešto o sebi. Znači, ja sam Vlado Radošić. Rođen sam 68. godine s područja Nove Gradiške. Završio sam Policijsku akademiju. Domovinski rat me zatekao u Novoj Gradiški. Bio sam pripadnik jedinice za posebne namjene, kasnije specijalne policije Zebre Nova Gradiška. Od 1992. godine prešao sam ponovno u policiju kao krim službenik. Zapali su me poslovi po pitanju ratnog zločina i terorizma, to jest takozvana akcija Povratak.
Tako da sam obavljao poslove sve vezane za ratne događaje na području bivše općine Nova Gradiška. Dobro, Vlado, ali za naše gledatelje koji će gledati u emisiju, reci mi šta te veže za ove prostore na kojim se sad nalazimo, može se reći početaka nekako Domovinskog rata i ljeta 1991. Šta me veže? Veže me puno toga. Samo kad pogledam onaj spot Banijskog praskazorja, evo i sad se naježim, one paprati, jer sam i ja zajedno sa svojim dečkima boravio to ljeto na banijskom području. Točnije, držali smo položaj u Donjem Viduševcu. Slavonac pa na Banovini. Pa naravno, to je tamo naša, gdje to je treba, naša gdje se država. brani Hrvatska. Gdje je trebalo, tu smo išli. Mogu da kažem da je moja jedinca prva koja je došla u pomoć nakon događaja u Borovu Selu. Prvi smo došli mi iz Nove Gradiške i kolege iz Slavonskog Broda. Znači da smo bili jednim dijelom u istočnoj Slavoniji. Ostali smo tamo cijeli mjesec dana dok nismo dobili smjenu. Planirali smo se vratiti, međutim ratne okolnosti kako su tekle, tako smo išli. Nismo stigli više do Vukovara, ali opet i u onim danima kad smo mi bili, nije bilo baš jednostavno. Reci mi, Vlado, iz tvoga predstavljanja vidim da si radio znači na policijskim poslovima, na pitanjima ratnih zločina. Znam da si radio i na nekim ekshumacijama, identifikacijama osoba nestalih u Domovinskom ratu. Otkud kod tebe, da li je to dakle još iz tog vremena ili je to poslije nastalo zanimanje za konkretnije dakle logor Staru Gradišku? Pa vidite, znači kao kriminalistički službenik obrađivao sam predmete i po pitanju zločina počinjenih u logoru Stara Gradiška i drugih zločina. Podnosio sam kaznene prijave županijskom, onda je bilo u okružnom, kasnije županijskom državnom odvjetništvu u Požegi. Kad sam otišao u mirovinu, i mislim i prije mirovine, ali pogotovo kad sam otišao u mirovinu, vidio sam da malte ne ispalo da ja nisam radio ništa. Da sam radio uzalud, sav trud. I podnošenje kaznene prijave i za etničko čišćenje i genocid protiv Novice Simića, komadanta, znači 329. oklopne brigade koja je, da kažem, probila most na rijeci Savi i ušla iz Bosne na područje zapadne Slavonije. To govoriš o vremenu jeseni 1991. Jesen 1991. godine. Da. Za naše gledatelje Orkanovizije, osoba koju je Vlado spomenuo, dakle ona je nama na ovim prostorima poznata i sa kraja srpnja 1991. i počinjenih zločina u dolini rijeke Une, konkretnije oko sela Struga Banska, kada je Novica Simić, potpukovnik, sa oklopnom postrojbom, tenkovima i oklopnim transporterima JNA tutnjao, da kažemo, ovim prostorima. I Vlado, za naše gledatelje, reci nam o tom logoru Stara Gradiška, kada je taj logor oformljen u Domovinskom ratu, po čijoj zapovjedi, kako je taj logor funkcionirao i ono do čega si došao istražujući priču o logoru Stara Gradiška? Dobro, ja ću se sam malo vratiti na onaj početak. Na kraju ispada da smo uzalud podnosili prijave jer maltene presuda za zločine nema nikakvih. Kad sam otišao u mirovinu 2007. godine, odlučio sam, kad steknu, da kažem, uvjeti, da ću objaviti u vidu knjiga same događaje u prostoru bivšeg KP doma gdje je bio formiran taj srpski logor za ratne zarobljenike u tijeku Domovinskog rata. U samim početcima oružane agresije Jugoslavenske narodne armije, vojnih i policijskih te paravojnih postrojbi Srbije i Crne Gore i pobunjenih Srba, uspostavljeni su jedinstveni sustav
zatvora i logora na području Republike Hrvatske i na području Srbije i Crne Gore. Dokaz o tom planiranom i organiziranom osnivanju zatvora i logora postoji u dokumentima koji su zapljenjeni, znači poslevojno redarstvene operacija i Bljesak i Oluja, ali i uz pomoć haških istražitelja koji su, da kažem, prikupili dokumentaciju iz arhiva Jugoslavenske narodne armije, pa postoji, znači, izdan uputstvo u postupanju sa osobama lišenih slobode koje je donijela Savezni sekretarijat za narodnu obranu još u rujnu, 24. rujna 1991. godine. I postoji naredba Uprave bezbednosti Saveznog sekretarijata za narodnu obranu o postupanju njihovih djelatnika u okviru logora. Srpski logor za ratne zarobljenike Stara Gradiška osnovan je početkom rujna 1991. godine. Točnije 3.9.1991. godine kada je u njega doveden prvi civil. Zvao se Mato Jerbić, inače stanovnik Stare Gradiške. I logor se nalazio u nadležnosti novoformiranog SUP-a Okučani, točnije stanice milicije Stara Gradiška. I bio je u nadležnosti stanice milicije Stara Gradiška sve do 27.11.1991. godine, s time što su pripadnici Jugoslavenske narodne armije nakon dovođenja zarobljenih hrvatskih branitelja u Ključu, kad se u logor u tom trenutku, znači od 18.11.1991. godine nalazilo preko 150 ljudi, onda su vam pripadnici Jugoslavenske narodne armije, Banjalučkog korpusa, 5. bataljon vojne policije, došli su u logor i oni su od pripadnika milicije u prvom momentu preuzeli u svoju nadležnost 120 zarobljenika. U to vrijeme, znači 11. mjesec 1991. 11. mjesec 1991. godine. Znači, prvo su preuzeli 120 i onda su kasnije još preuzeli 12 civila, tako da je u logoru ostalo bilo nekih 35-6 još civila. S time što su, znači, od 27.11. do 7.12. neki pušteni na slobodu. To se uglavnom radilo o osobama srpske nacionalnosti s područja Bosne i Hercegovine, točnije Bosanske Gradiške, dok je ostalo njih 23 koje su 7.12. iz prostora logora Stara Gradiška prebacili u zatvor u Okučane. Prosti, Vlado, dok tako pričaš, dakle ti barataš s datumima, s brojevima, datumima kada je koliko bilo, kada je koliko prebačeno. Odakle crpiš te podatke? Na osnovu čega tako decidirano ti to tvrdiš? Pa ja to tvrdim zato što je... Rekao si dakle da je u Oluji pronađena dokumentacija. U Bljesku, pardon, da. I kažem, haški istražitelji su prikupili isto masu dokumenata. Ali najinteresantniji i po meni najvrijedniji dokumenti koji su ostali, to vam je originalna knjiga Samice, koja je vođena u logoru, i knjiga izvještaja, koja je vođena od 28.9. do 7.12. Vi za svaki dan imate, za svaku smjenu, nekad su smjene bile po 8 sati, nekad po 12, kako koji dan, znači imate evidentirano sve događaje šta se tamo događalo. Od broja zatočenih, novo pridošlih, imenom, prezimenom, ko je ispitivao koga, kome je ukazio na liječnička pomoć, imate mrtve, sve ima. Znači, originalna dokumentacija koja je tamo nađena. Reci mi, Vlado, ti odlaskom u mirovinu, znači, odlučio si se dublje posvetiti logoru Stara Gradiška. Istraživajući taj logor, ti si istraživao i ostale događaje po zapadnoj Slavoniji. Evo ja u ruci držim i tvoju knjigu koja nas je na neki način i spojila i upoznala, a to je knjiga Pakao srpskog logora Stara Gradiška.
1991. godine. Vlado, kada je ova knjiga izašla, koliko ova knjiga ima strana i šta u njoj ima za naše gledatelje u prvoj emisiji Orkanoviziji? Pa evo, ova knjiga... Od korica, Vlado, šta je ovo na koricama? Na koricama, znači to vam je ćelija, veća prostorija unutar logora, ali je to ćelija. Knjiga znači ima 384 stranice, u knjizi je obrađeno 370 osoba. 370 sudbina ljudi, 370 sudbina, znači 370 ljudi koje sam ja evidentirao da su se nalazili u logoru od 3.9. do 31.12.1991. godine. Od tih 370 osoba radi se o 177 pripadnika hrvatskih vojnih formacija, 170 Hrvata, 3 Bošnjaka i 4 Srbina, 172 civila, od kojih 156 su muškarci i 16 žena. Ako ćemo po nacionalnoj strukturi, od 172, 132 su Hrvati, 8 su Bošnjaci, 2 su Albanci, 14 Srba. Što se tiče žena, od 16 žena bilo je 14 Hrvatica i 2 Srpkinje. Reci mi, Vlado, tu je bilo i ubijenih, tu je bilo i mrtvih ljudi, osim što je bilo pretučeni, zvjerski, počinjeni su brojni ratni zločini, maltretiranja, ratnih zarobljenika. Na početku emisije smo čuli da praktično, ako sam ja mogu dobro zaključiti danas, za te zločine, samo u ti par mjeseci o kojima govori ova tvoja prva knjiga, danas u zatvoru nije nitko. Da se danas nalazi netko u zatvoru od tih počinitelja. Ne. Nema nikoga. Nema. Koliko ja znam, nema nikoga. I koliko sam upućen, koliko pratim problematiku toga, znam da je osuđen Milan Španović, onaj što je iz Londona bio deportiran. Da, što je bio izručen na županijski sud u Sisku. Ali on je dobio 5 godina koliko je proveo u pritvoru dok se rješavala papirologija oko njegovog izručenja i vamo tamo i na kraju izručen i samim tim izručenjem je i... Ja sam, dakle, Vlado, pratio to suđenje, to je nešto skandalozno se govorilo. Znam, ali ja kažem šta je po meni najtužnije. Po meni je najtužnije što čovjek koji je bio načelnik SUP-a Okučani, kojeg sam isto uz kaznenu prijavu proslijedio u okružni zatvor u Požegu, u istragu, zbog, po meni on je odgovorna osoba. SUP Okučani sastojao se od stanica milicije Okučani, Stara Gradiška i Rajić. Čovjek je bio načelnik SUP-a, znači čovjek koji je odgovoran za rad stanica milicije i Stara Gradiška i Okučani i Rajić. A mi pod nadzorom stanice milicije Stara Gradiška imamo logor, imamo ljude zatočene, zlostavljane, ubijene, silovane. U zatvoru u Okučanima, gdje je njegova kancelarija druga vrata bila od 2 male prostorice, od ovih 23 što je prebačeno 7.12. iz Stare Gradiške u Okučane, bilo je 5 Srba i 18 Hrvata. Od tih 18 Hrvata 6 je ubijeno u tim prostorijama batinama. I nitko nije za to odgovarao, a osoba je dostupna. Osoba, evo, danas je dostupna. I živi u Republici Hrvatskoj. Živi u Okučanima. Da. Gledaj, Vlado, kad si spomenuo Španovića, ja sam pratio to suđenje, da se previše ne gubimo vrijeme na njega. Dogodilo se u sudnici, u Županijskom sudu u Sisku, da je za vrijeme trajanja suđenja zamjenik županijskog državnog odvjetnika, koji treba braniti optužnicu po kojoj on izručen iz Velike Britanije, zaspao u sudnici. Ja sam to vidio na svoje oči i odvjetnik okrivljenog Španovića je zamjenika županijskog državnog odvjetnika budio i rekao: kolega, mogli ste se bolje pripremiti, točnije naspavati. I onda tako je završilo kako ste vi, Vlado, rekli. Znači, u tom malom periodu, ti par mjeseci, osim logora Stara Gradiška, na području zapadne Slavonije, znači u toj stanici milicije okupiranim Okučanima su ljudi zatvarani. I gdje još? Pa formiran je logor na Bučju kod Pakraca. Postojali su zatvori u Đulovcu ili Miokovićevu, u Bijeloj, Velikoj Peratovici, lager Sekulinci kod Voćina
Izvečevu nešto, i Grđevica. Znači, to je cijeli jedan sustav, to nije samo jedan, evo, na primjeru Zapadne Slavonije vidimo da je to planirano, organizirano i izvršeno praktično. Ljudi su ubijani, premlaćivani i danas nitko za to nije odgovarao. Reci mi, Vlado, kada smo još u tom periodu i u tom vremenu na prostoru o kojem mi danas ovdje govorimo u ovome studiju, u prvoj emisiji Orkanovizija, jednostavno znači šta se događa u 11. mjesecu 1991. Da li broj logoraša raste dolaskom ljudi sa područja Korduna? Koji je to period? Malo sam čitao tu tvoju knjigu, pa mi malo pojasni za naše gledatelje. Pa evo, točno ću vam reći. Znači, do 18.11. vi imate zatočenih 36 osoba. Od 18.11. znači kad je zaustavljen konvoj i civila i hrvatskih branitelja koji su padom Slunja uspjeli se izvući na područje Bosne i Hercegovine i oni su trebali u organizaciji pripadnika Evropske zajednice i u dogovoru sa MUP-om Republike Bosne i Hercegovine biti prepraćeni do Livna. Međutim, srpska, da kažem, milicija u Bosni i Hercegovini, kako su već preuzeli vlast Stojan Župljanin i ekipa u Banja Luci, izdali su nalog da se ti autobusi zaustave na prilazima Ključa, to jest u Ključu i kod Mrkonjić grada, tako da su vam oni taj dan, 18.11. skinuli 105 osoba, Hrvata sa područja bivše općine Slunj i iste u dvije grupe deportirali u srpski logor za ratne zarobljenike u Staroj Gradišci. Ti u ovoj prvoj knjizi donosiš i životopise ti ljudi iz područja Slunja. Ti donosiš, koliko vidim za naše gledatelje, dakle i ratni, možemo tako reći, dnevnik koji je vođen u zatvoru, tu knjigu, gdje se vidi ko je kad preuzeo smjenu. Ostala mi je upečatljiva i priča premlaćivanja zatvorenika u sobi sa vodom u logoru Stara Gradiška i tako dalje i tako dalje. Pa ako možeš za naše gledatelje malo i o tome. Šta su ljudi s područja Slunja i oni drugi u to vrijeme prolazili u logoru Stara Gradiška? Pa vidjeli ste u ovome filmu, da kažem filmu, znači u ovome uvodnom dijelu, prikaz ljudi koji su samo 3 dana proveli. Na što su izgledali? Možemo misliti... A možete onda samo pretpostaviti na što su izgledali ljudi koji su još duži period proveli tamo. Prva veća grupa tih Slunjana logoraša je razmijenjena 12.12. na Turnju ili tamo u onome na logorištu ili na kod Karlovca. Pa da, 12.12. Bile su razmjene na Turnju kod Karlovca, u Mekušiju. Ne, mislim da je ovo baš u Mekušiju bilo razmjena 12.12. I tako, Vlado, znači završava, ajmo reći, nekako 91. godina. Pa dobro, moram sam još napomenuti u ovom dijelu da tu nisu dovođeni ljudi samo sa područja Zapadne Slavonije. Tu su dovođeni i Hrvati i neki muslimani sa područja Bosne i Hercegovine, zatvarani, ubijeni koji nemaju veze. Bosna u to vrijeme nije imala nikakve veze sa ratom u Hrvatskoj. Dakle, Vlado, možemo polako reći da ti tu nisi stao. Kada je izišla ova tvoja knjiga? Ova knjiga je izišla 2012. godine. Znači nekih 5 godina nakon tvog odlaska u mirovinu. Pa naravno, jer... I šta se onda dalje, Vlado, događa sa pričom o logoru Stara Gradiška? Pa nisam stao na toj prvoj knjizi, ali rekao sam da je možda moja misija da ja obradim kompletno događaje vezane za logor Stara Gradiška, jer kako je rekao Tomislav Šulj iz Memorijalnog centra, u to vrijeme vi kad ste uguglali samo logor Staru Gradišku, vi dobijete samo podatke o Drugom svjetskom ratu, o logoru, ustaškom logoru. Vi o Domovinskom ratu niste skoro maltene ništa nalazili, da je u toj zgradi, prostoru bivšeg KP doma, znači kazamatu,
od posle Drugog svjetskog rata gdje su služili politički zatvorenici i pa i okorjeli neki kriminalci koji je eto okupacijom pretvoren ponovno u logor. A koga je pretvorio u logor? Onaj ko se najviše, kako bih rekao, zakunjuje da je najviše stradao u logorima. Vlado, i ja sam malo pripremajući se za ovu emisiju tražio neke službene podatke i vidio sam da se službeni podaci i podaci koje ti iznosiš javno dosta razlikuju. Možeš li mi to malo pojasniti? Jednostavno u brojkama. Država Hrvatska tvrdi da je kroz taj logor prošlo koliko ljudi, a koliko ljudi je prošlo po tebi kroz taj logor. I po ovim knjigama kad se pročitaju, malo ćemo reći u ovoj drugoj knjizi, točno se vidi velika razlika. O čemu se tu radi? Pa je, razlika je velika. Službeno, koliko sam, opet kažem, koliko ja znam, evidentirano ima 320, sada 322 osobe, a ja sam, evo, u ove dvije knjige obradio 1086 osoba. Iako to nisu sve osobe. Čekaj, Vlado, 300 i nešto, a ti navodiš 1086. Znači, evo za naše gledatelje Orkanovizije, druga Vladina knjiga, iste korice prednje, dakle, Pakao srpskog logora, Stara Gradiška, 1992. godine. Vlado, šta se nalazi u ovoj knjizi? Koliko ova knjiga? Ova mi knjiga djeluje teža, djeluje mi deblja, ima i neki veći broj. Ova knjiga ima 643 stranice. U njoj su obrađeni, dakle, svi logoraši koji su bili zatočeni u srpskom logoru u Staroj Gradišci od 1.1. do 2.7.1992. godine. Znači, druga knjiga govori o 1992. godini u neki 6 malo više mjeseci. Da, dokad je funkcionirao taj prostor kao logor. Aha. Jer, šta se događa 1992. Ko dolazi, koji su to logoraši, koja je zapovjedna struktura, da li je ista, da li to sad i, čitao sam i vojna policija, tu se pojavljuje. Pa nije, kako sam rekao, znači... U toj strukturi zapovjednoj za naše gledatelje. Vojna policija, 5. bataljon vojne policije Banjačkog korpusa, oni preuzimaju nadzor nad logorom. Dolaskom Vladimira Vukovića za komadanta 5. korpusa, točnije 7.1.1992. godine, on izdaje naredbu na osnovu onoga što sam ranije spomenuo i uputstva Saveznog sekretarijata za narodnu obranu i naredbe Uprave bezbednosti, on izdaje naredbu za formiranje sabirnog logora za ratne zarobljenike u prostoru Stara Gradiška. Stara Gradiška postaje glavni centralni logor za to područje. U svim tim točkama vi imate navedeno, znači, i odgovornu strukturu i sve, a Manjača se navodi kao rezervni logor. Znači, ovo u Staroj Gradišci je veće praktično po toj naredbi nego ovo na Manjaču. Stara Gradiška je glavni logor. Glavni logor. Ja vam mogu i pokazati tu naredbu ili pročitati kako god hoćete. Komanda 5. korpusa, strogo povjerljivo, broj 15-1, 7.1.1992. godine, formiranje sabirnog logora za ratne zarobljenike, naređenje. Na osnovu naređenja Uprave bezbednosti Saveznog sekretarijata za narodnu obranu, strogo povjerljivo, broj taj, od 10.10.1991. godine i uputstva o postupanju prema licima koja su u vezi sa unutrašnjim sukobom na teritoriju prve vojne oblasti od 24.9. Naređujem sabirni logor za ratne zarobljenike formirati u prostorijama bivšeg KPD Stara Gradiška. Ko to, Vlado, potpisuje? Pa rekao sam da potpisuje komadant u to vrijeme, general potpukovnik Vladimir Vuković. I Vlado, dakle, početkom 1992. Sa logorom Stara Gradiška se događa što? Od koga? Kako? Šta se zbiva? Pa
od 1992. godine, kako se potpisao Sarajevski sporazum, dolazi znači do smirivanja na zapadnom dijelu Slavonije, ali tenzije ratne se prenose na Bosnu i Hercegovinu. I onda vam u to vrijeme neki naši, da kažem, hrvatski branitelji, pripadnici Hrvatske vojske, civili, koji su malo, da kažem, bili neposlušni, pa su malo dublje ušli u prostor, bili su zarobljeni i dovedeni u Staru Gradišku. Međutim, samim događajima u Bosni i Hercegovini počeli su dovoditi ljude iz svih onih ratnih žarišta, znači od Srbca, Bosanskog Broda, Dervente, Doboja, Busovače, Travnika, Donjeg Vakufa, Bihaća, Kupresa, Prijedora, Banja Luke i same Bosanske Gradiške. To vam sve završava u logoru Stara Gradiška. Koliko ljudi tu se prolazi kroz te dokumente, koliko ljudi ti možeš reći da je, a ti si u konačnici napisao u ovoj svojoj knjizi? Ja sam u ovoj drugoj knjizi obradio 716 osoba, s tim što to nisu svi. Znam, kroz dokumentaciju koju sam stavio u knjigu, nedostaje mi 150 ljudi još sa područja Ključa, jer imam obrađenih 310 u knjizi, a stavio sam u knjigu dokumenat, znači iz srpske provinencije, u kojem stoji da se 440 ljudi sa područja općine Ključ nalazi u zatvoru u Staroj Gradišci. A znači, Vlado, u ovoj knjizi je 700 i koliko kažeš? 716 osoba. Imena, prezimena, datuma rođenja, 716 sudbina, podataka 716 romana. O školi, o ljudima, onome što su prošli. Dakle, i ovi 300 i nešto, to je znači 1000 i nešto ljudi. 1086 osoba sam ja u 2 knjige obradio. Vlado, ko su bile te osobe koje su prošle kroz logor Stara Gradiška 1992. Sad si rekao odakle su bile. A ko su oni? Oni su civili, pripadnici? Radi se znači o pripadnicima Hrvatske vojske, o pripadnicima HVO-a, Armije BiH, pripadnicima MUP-a Bosne i Hercegovine, ali u najvećem dijelu su to bili civili. Pogotovo ovo sa područja Ključa, sa područja Gornje Grapske kod Doboja. Ti si s nekim ljudima i razgovarao sada, radeći na ovoj drugoj knjizi, obišao si ih i možeš li, evo, ne moraš imenovati, ali možeš... Pa jesam, ja sam prošao pola Bosne i Hercegovine u cilju pronalaska tih ljudi koje sam imao evidentirane, znači na dokumentima bivše Jugoslavenske narodne armije, gdje su oni vodili spiskove po kategorijama ljudi koji su bili zatočeni. Tako da sam otišao na prostor Bosne i Hercegovine, da nađem te ljude, da sa tim ljudima razgovaram. Od tih nekih ljudi stavio sam izjave u sklopu knjige, onako koje su mi se činile malo interesantnije, jer vi kad obrađujete, kako bih rekao, sudbinu zatočenog čovjeka, ja ne mogu sad njega samo staviti da je on bio zatočen u Staroj Gradiški. Vi imate primjera naše Slunjane, jedan ovakav primjer. Dovedeni su u logoru Staru Gradišku 18.11.1991. godine. Prošao je logor, znači, Staru Gradišku, Manjaču. Kad se Stara Gradiška zatvorila, oni su vam prebacili logoraše na Manjaču. Zatvaranjem Manjače, ti ljudi su prebačeni u Batkoviće. Dolje kod Bjeljine. Kod Bjeljine. I znači imate, evo ja ću imenovati Cindrić Josicu, čovjeka koji je stvarno prošao pakao cijeli. Doveden znači 18.11. u Staru Gradišku 1991. godine, a razmijenjen je 13.3.1993. godine. Znači 2 godine. Vi imate ove muslimane, Bošnjake iz Gornje Grapske. Kad su Srbi zauzeli Gornju Grapsku. Gdje je ta Gornja Grapska? Kod Doboja. Znači kad su razdvojili muškarce od žena u selu, mislim se zove Kostajnica. Ima
Ima to selo. Selo Kostajnica, tamo su ih razdvojili. Muškarci su odveli ili u logor Bare kod Doboja ili u sam onaj zatvor u Doboju, gdje su ih držali jedno vrijeme i onda su ih 25.5.1992. godine ukupno njih 220 iz Doboja prebacili u logor Staru Gradišku. Iz Stare Gradiške ti ljudi su završili na Manjači. S Manjače je 132, ja mislim, njih završilo u Batkovićima. Pa su iz Batkovića prebačeni u logor Kula u Sarajevu, pa iz logora Kule, Sarajevo, Butmir, kako hoćete da kažem, prebačeni u Rudo, pa su ponovo iz Rudog vraćeni. Vi imate ljude koji su zatočeni, znači u 5. mjesecu 1992. godine, 1992. a razmijenjeni u 12. mjesecu 1995. godine. Koje su to sudbine, koje su to traume. Da kažem još, znači kako sam obrađivao ljude pojedinačno, za svakog sam ukratko, neću reći ratni put, ukratko sam stavio sve logore kroz koje su ti ljudi prošli, znači do njegove razmjene ili neki su uspjeli prilikom radova oko Sarajeva, uspjeli su pobjeći, neki su ubijeni na radovima u Sarajevu, ali knjiga je i puna dokumenata. Ja sam proučio i logor Manjaču, i logor Batkoviće, i logor Kulu kod Sarajeva. Kroz dokument. Idemo sad kad kažete da je knjiga puna dokumenata. Ja sam oba dvije knjige pročitao i zapeli su mi za oči neki dokumenti. Pa možete mi, ja sam našao jedan dokumenat, kada sam vidio potpisnika tog dokumenta, dakle, radi se dakle o jednom mom praktično imenjaku. I bilo mi nejasno otkuda čovjek Ivo, otkud on kao istražitelj, dakle u Banja Luci, otkud on iz Banja Luke pokriva zapadnu Slavoniju, otkud taj čovjek radi istragu jednog slučaja gdje je ubijena jedna hrvatska obitelj, muž, žena i čini mi se 2 djece. Jedno dijete. Šta možete mi reći o tom dokumentu? Mislim da je to dokument iz ove prve vaše knjige. O čemu se tu radi? Pa vidite, znači krajem 9. mjeseca 1991. godine u selu Bodegraj kod Okučana ubijena je obitelj Šajnović, znači ubijen je čovjek, žena i dijete od 7 godina. Mojim radom operativnim, dok sam još bio zaposlen, dok sam radio, istraživao sam ko je počinio taj zločin. Ne samo njih 3. Taj dan su ubijeni Ana Kovačić u selu Lađevac i jedan stariji bračni par u Grgić i u Borovcu. Kako sam imao saznanja o počinitelju. Poslije vojno-redarstvene, mislim koje su to slučajnosti, poslije vojno-redarstvene operacije Bljesak, u kući od jednog od osumnjičenih je pronađena plava kuverta za sud, poziv, zahtjev za sprovođenje, kako oni kažu, istrage. Ja sam ga proučio, Vojni sud Zagreb sa sjedištem u Banja Luci je provodio istragu vezano za taj počinjeni zločin. Vidio sam dole u potpisu da istragu vodi kapetan 1. klase Ivo Špančić. Meni je malo bilo ono... Pa ja isto kad sam to pročitao, malo isto, znači u tvojoj knjizi, a tebe znači iznenadilo... Malo me je brecnulo, to mogu biti neki Hrvat. Malo sam se zaigrao na sistemu AUPA, MUPA Republike Hrvatske. Ja sam utvrdio da taj čovjek od 1992. godine živi u Republici Hrvatskoj. I kao krim službenik za ratni zločin terorizam, fotokopirao sam to rješenje. Znači s njegovim potpisom? S njegovim potpisom. Kopirao sam to rješenje i proslijedim odjelu za ratne zločine PU Zagrebačke da obave razgovor. Pošto živi u Zagrebu? Pošto čovjek živi od 1992. Jer vidio sam da je bio odjavljen 1991. godine za Banja Luku i ponovo se 1992. godine prijavio u Republici Hrvatskoj, ima prebivalište. I nakon nekih, ne znam sad, 7-10 dana, ni bitno, ja dobijem odgovor da taj čovjek ne želi o tom uopće razgovarati, da je on predsjednik Općinskog suda Zagreb. Da radi sada na Općinskom sudu u Zagrebu? Pa u to vrijeme. U to vrijeme? U to vrijeme on radi u Općinskom sudu Zagreb. Ja sam ostao malo
ne malo, nego malo više zatečen. Mislim, i ako radiš tamo, opet trebao bi dati neka korisna saznanja vezano za te događaje i za zločine koji su počinjeni i koji su vođeni pred tim sudom ako je on tamo radio. A po meni on je tamo radio. Ja sam recimo oko ovog slučaja, evo sad kad ispričam o tome, pronašao jedan novinski tekst gdje on iz Zagreba ide, čini mi se, preko obližnje Mošćenice, ako se ne varam, i odlazi u Republiku Srpsku Krajinu, znači preko, kaže se u tom tekstu, graničnog prelaza u Mošćenici i kasnije završava u Banja Luci. To je jedna, evo ovako, devijacija I daje intervju za Glas Srpske. Tako, mislim da sam taj tekst čitao. I znači tebi kao takvom čovjeku koji radiš u to vrijeme na tim poslovima nije omogućeno da s njim razgovara. Ne, nikada. Posebno me, Vlado, u tvojoj knjizi dirnula i sudbina logoraša po prezimenu Kapusta. Šta možeš za gledatelje ove emisije reći o tom slučaju? Stjepan Kapusta, znači pripadnik MUP-a Republike Hrvatske koji je došao na područje Novske zajedno sa svojom jedinicom koja je trebala u koordiniranoj akciji da se otvori autocesta koja je bila zatvorena 3.9.1991. godine. Dečko je bio ranjen kod Borovačkog nadvožnjaka i zarobljen. Prilikom zarobljavanja, mislim u knjigu sam stavio njegovu izjavu, ja vas sad ovako prepričavam. Znači, prilikom zarobljavanja su se dvoumili. Ako ima kod sebe nož, da će ga zaklat, ako nema, neće ga zaklat. Jedna grupa hoće da ga zakolje, druga ne da, ovi su ga tukli, jedni su ga branili, neki su potencirali da im treba živ, zato što ima i njihovi zarobljeni, možda bilo bolje da ostane živ. Kad su mu izvršili pregled, znači i njegov osobni pregled i pregled opreme ranca i onoga što je imao, srećom nije imao nikakav nož, tako da su ga takvog doveli u zatvor u Okučane. Iz zatvora Okučani, naravno gdje je bio zlostavljan, prebačen u Staru Gradišku i Stare Gradiške na Manjaču i onda je razmijenjen negdje u prosincu 1991. godine kad se zatvarao logor Manjača, jer on je bio otvoren 1991. godine u rujnu zbog dečaka zarobljenih u Hrvatskoj Kostajnici. Da. Kasnijim, da kažem, radom i prikupljajući te dokumentacije vezano za logor izbivanja oko logora Stara Gradiška, došao sam do dokumentacije, biografije srpskog vojnika koji u svojoj biografiji za prijem, za rad u njihovu miliciju navodi, pa možda ću ga uspjeti citirati, kaže, ne kaže točno kojeg dana, ali da je zarobio ustašu Kapustu Stjepana. Mislim, on se u svojoj terminologiji, hvali tim. Kako je zarobio ustašu Kapustu Stjepana. Malo provjerom preko Facebooka i tako koje kakvim, da kažem, korisnim informacijama, dođe da taj čovjek živi normalno u Republici Hrvatskoj, da ga niko nije pozvao na nikakav razgovor. Dakle, čovjek koji je zarobio i koji se hvali u svojoj biografiji za prijem u Martićevu miliciju, da je zarobio, po znacima navoda, ustašu Kapustu. I vjerojatno jedan i od zlostavljača njegovih. Dakle, on danas živi u Republici Hrvatskoj i radi čak u jednom poduzeću na prostoru Istarske, čini mi se, županije. Pa je, napustio područje Zapadne Slavonije. Svog mjesta prebivališta i odselio se u Istru. I živi sada normalno u Istri. I živi tamo u Istri normalno. Dakle, osim ovih korisnih informacija u tvojoj knjizi i ovih tužnih sudbina, preko 1000 i nešto logoraša koji su 1991. i 1992. godine, u ovoj emisiji, dakle, nailazimo sada na neke devijacije koje muče i gledatelje, dakle, ove emisije i tebe i mene kao voditelja i tehničku ekipu koja snima ovu emisiju. Dakle,
Kako je danas život na prostoru Stare Gradiške? Ti odlaziš tamo, obilaziš nekada, dok si radio na ovoj knjizi, bila su tvoja 2 predstavljanja baš u Staroj Gradiški. Kako narod danas živi tamo, na tom prostoru? Kako? Naravno da obiđem. Obiđem. Evo i sad se približava dan obilježavanja dana logoraša. Raspuštanja tog logora. Ne raspuštanja, nego dana logoraša. Da. Koji je određen taj datum, koji se ujedno veže i na zatvaranje bivšeg KP doma, podsjeća na političke zatvorenike i uglavnom dan sjećanja na logor i na sve žrtve logora. Kakav je život? Život je tamo težak, ako prvo veliki broj ljudi sa tog područja iz sela Donjeg Varoša, Uskoka ili Gornjeg Varoša, koji su bili zatočenici toga logora, nisu čak ni evidentirani da su bili logoraši. A kamoli su ostvarili nekakva prava ili nešto o tome. Nema ništa znači. Neki jesu, a neki nisu. Vlado, ja kad sam bio na predstavljanju tvoje knjige u domu tamo u Staroj Gradišci, i jedne i druge knjige, sad ne mogu se sjetiti koje, prišao mi jedan čovjek i rekao, mene to šokiralo, dakle, bavim se i ja tako na neki način Domovinskim ratom, ali jedna informacija mi je šokantna. Da na postaji granične policije u Staroj Gradišci, dakle, radi jedan policajac, hrvatski policajac, prezimena Vori, koji je, dakle, tamo na osiguranju državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, sa Republikom Srpskom. I malo sam se raspitivao, dakle, o tome policajcu. Došao sam do podatka da je on ranjen u tim srpskim paravojnim postrojbama. Sada imamo slučaj da branitelji nisu ostvarili svoja prava, ni logoraši ostvarili ono što im po zakonu pripada. Vidjeli smo u emisiji, dakle, da institucije kažu 300 i nešto logoraša, a ti iznosiš preko 1000 i nešto podataka, 1000 i nešto sudbina logoraša, dok taj policajac, dakle, obnaša dužnost, a oni koji su stvarali hrvatsku policiju ne mogu više raditi u hrvatskoj policiji, eventualno koji imaju statuse ratnih vojnih invalida i tako dalje i tako dalje. Jel njega ikad iko pitao toga? Ima i on status, ali srpskog ratnog vojnog invalida. Ima to postotak neki ili šta? Ima neko postoji nešto? Ima preko 70%. 70% ratni vojni invalid? 70% srpski ratni vojni invalid. Radi kao ovlaštena službena osoba. U postaji hrvatske policije? Jasno, da. Ovo je stvarno, dakle, potvrda. Ali samo da vidite kako je stradao. Šta piše u tome? Pa u njegovoj izjavi koju je dao 1993. godine vojnoj policiji 18. korpusa Zapadno-slavonskog Srpskog vojske krajine. Da, on navodi da su imali, da se nalaze tamo u Četi kod, ne znam, komandira Banovića, da su imali saznanja da ustaške snage, kako oni kažu za nas, ulaze u njihov prostor i onda su se dogovorili da idu postaviti zasjedu. I sutra dan ujutro, 5 sati, njih 5 navodi poimenično ko ide u tu zasjedu. Da, ko je prvi, ko je drugi, ko je treći do 5. kako idu. I kad su ušli u ovaj jedan međuprostor između vatrenih položaja, zadnji njihov pripadnik je zapeo za minu, njega je ubilo, a ovoga još jednog je ranilo. Praktično on je ranjen u aktivnosti pokušaja zarobljavanja hrvatskih branitelja. Ili likvidiranja. I takva osoba, dakle, taj dokument, znači postoji taj dokument? Postoji dokument, naravno da postoji dokument. Ali taj dokument državne, neće institucije, ali institucije ne zanima. Ja razumijem da netko, ne da netko, nego da osoba koja je invalid, da ne može biti ovlaštena službena osoba. Invalid ne može biti ovlaštena službena osoba. A u ovom slučaju to je tako? U ovom slučaju je tako. Dobro, Vlado, ovo je i za Orkanoviziju, poštovani gledatelji, možda malo i previše sad ovo sa tim Vorijom. Jednostavno to je šok na šok i za mene kao voditelja, iako sam se sretao sa takvim slučajevima
Čim se Vlado bavi Radošić danas? Šta Vlado danas radi? Osim što promovira svoju ovu drugu knjigu, što je u međuvremenu za naše gledatelje Orkanovizije, Vlado je dakle odlikovan u Domovinskom ratu sa više odlikovanja, a nakon završetka Domovinskog rata Vlado je nagrađen za ova dva publicistička dijela, ove dvije knjige, nagradama općine Stara Gradiška, grada Nova Gradiška, a mogu slobodno u Vladino ime reći da mu je jedna od najdražih nagrada i nagrada iz 2016. Vlado, udruge roditelja poginulih branitelja Republike Hrvatske. Što Vlado Radošić radi danas i šta nam Vlado sprema? Šta možemo već sada u ovoj emisiji, u prvoj emisiji Orkanovizija najaviti što se tiče Vlade? Pa evo, spremamo da na ovakav način, kako sam obradio logor, srpski logor Staru Gradišku. Nemoj biti skroman, Vlado, ti nisi samo obradio ove dvije knjige Logor Stara Gradiška. Ja sam ovdje, ove knjige treba pročitati, dakle vidio sam da si ti obradio i taj zatvor u Okučanima i još neke druge zatvore. Što sada? Pa dobro, ne da sam skroman, ali skroman sam jer raspolažemo sa skromnim sredstvima. Radimo koliko možemo. Neka ovo bude poziv Orkanovizije, ove emisije, da se Vladi, ako ovo neko bude gledao, a ima mogućnosti i pomogne, dakle, u ovome što Vlada sprema. Radimo, znači, udruga hrvatskih branitelja policije Brodsko-posavske županije, čiji sam član sada, sada radimo projekat Logor Bučje. Znači, nastojimo da obradimo srpski logor Bučje na ovakav način kako je obrađeno ovo što se tiče Stare Gradiške, a u svakom slučaju najveća želja je da nađemo pokojnog doktora Šretera. I ja sam rekao, evo sad i tebi kažem, neću odustati dok ga ne nađem. I ja sam, ne znam, 99,9% uvjeren da ćemo ga naći. Na ovaj ili onaj način, ali da ćemo ga naći. Dakle, nova knjiga od logora Bučje i potraga za doktorom Šreterom. Da. Liječnikom za gledatelje naše emisije koji ne znaju, radi se o jednom humanom čovjeku, humanitarcu čovjeku koji je samo radio svoj posao liječnika i koji je dakle zarobljen, zatočen, ubijen. Zarobljen 18.8. u Kusenjama. Dakle, pa evo opet nekako i veza s ovim područjem. Bilo je dakle priče o doktoru Šreteru da je trebao biti razmijenjen i zamijenjen. To je javna informacija do sada već u javnosti. Da su dva liječnika Sisačke bolnice poslana u Karlovac, na karlovačko područje i da je na karlovačkom području da su ošli u takozvanu Republiku Srpsku krajinu. To su dogovarali Slavko Degoricija ispred Vlade Republike Hrvatske i današnji političar u Hrvatskoj, profesor dr. Milorad Pupovac. Međutim, Milorad Pupovac Slavku Degoriciju nikad nije objasnio šta se dogodilo. Čak Slavko Degoricija u svojoj knjizi Nije bilo uzalud piše da mu se nije ni javio, da mu se nije čak ni javio. Kako nije? On rekao da oni nemaju doktora na Bučju, kad dođu do drugog doktora, da će onda ovoga pustiti. Dobro, rat je Vlado završio prije 23 godine, doktora Šretera nema ni danas. Pa nema ga, ali u ono vrijeme, kako Degoricija navodi u svojoj knjizi, ja posjedujem dokumentaciju, znači popisa svih uposlenih u ratnoj bolnici Bučje. Ljude, doktor iz Beograda, koji se tamo vodi da je od 18.8.1991. godine raspoređen u tu ratnu bolnicu, kako oni zovu Papuk ili na Bučju. Dakle, moramo ostaviti i za tvoje drugo gostovanje u našoj emisiji nešto, moramo ostaviti i za tu tvoju treću knjigu nešto. Vlado, osim projekta Bučje, pripremajući se za ovaj razgovor, malo pričao si mi o nekakvim popisima lažnima koji ovih dana kolaju putem interneta. O čemu se tu, Vlado, radi? Šta te tu, vidim baš na tebi, poznajemo se, malo te uznemirilo. Kakvim se novim lažima praktično radi? Uznemirilo me, naravno da me uznemirilo. Ova mapa
žrtava kao ratova u SFRJ 91. 2001. godina koju su pred sam Božić, dakle 20.12. u Zagrebu objavili Dokumenta i Fond za humanitarno pravo iz Beograda. Mislim, bavim se tim čim se bavim, tim istraživačkim dijelom. Ja kad sam vidio te podatke u toj mapi šta je tamo objavljeno, pa to su katastrofa podaci. Katastrofa podaci. Naveli su ljude koji su izvršili samoubojstva, koji su se utopili, koji su poginuli prometnim nezgodama. Sve su to pripisali da su ti ljudi ubijeni i da su to žrtve rata. Gledam šta koriste za izvor. Naravno, podatke Veritasa i Save Štrbca. Save Štrbca. Gro tih podataka je u samom Hagu, da kažem, poništeno u onome sudskom postupku. Mislim, ne da je poništeno, nego demantirano. Demantirano o tolikom broju žrtava. Ali ovo, vi kad otvorite tu mapu koju su oni prikazali, možete vidjeti za Sloveniju, za Hrvatsku, za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju, za Kosovo. Vi kad otvorite Republiku Hrvatsku, vi u Borovu selu imate navedenu žrtvu Milić Vojislava iz Nove Pazove, a nemate ni jednog našeg od 12 policajaca ubijenih. Ovčara da ne govorim. Ovčara uopće nije prikazana na mapi. Bačin. Mislim da 3-4 osobe su navedene u Bačinu da se stradale. Ubijene po tim podacima. Da. Šta će Škabrnja. Uopće se ne spominje. A bitno da su nadrobili tamo one svoje, da kažem, dobrovoljce koji su poginuli u operaciji Maslenica. Njih su sve naveli. Šta će sad mladi gledatelj interneta, korisnik interneta, mlade generacije, kad to otvore? Ali sam da još kažem, šta je najtužnije? Najtužnije je jedan magistarski rad našeg jednoga, ne znam da ga nazovem povjesničara, koji je objavio svoj magistarski rad sa temom demografske promjene u Brodsko-posavskoj županiji za ratni period, koji je prihvatio zdravo za gotovo podatke Save Štrbca i prenio u tu knjigu. I Dokumenta danas koristi te podatke kao svoj izvor. I tu knjigu kao izvor. Kao svoj izvor. I naravno koristi one od Save Štrbca. Dobro, Vlado, evo idemo prema samom kraju emisije. Prve emisije Orkanovizija. Najavio si novu knjigu Projekat Bučje. Pričali smo dakle o logoru Stara Gradiška, dotakli smo se ti sudbina, logoraša i svega onoga zla koje su ti ljudi proživjeli i doživjeli. I pitanje za kraj. Kako ti kao sudionik tih događaja jednostavno gledaš na tu situaciju danas? Vidim da je ovo jedan motiv, ta nepravda koja se nanosi istini o Domovinskom ratu, koja te gura kao strašan motiv da pišeš, da govoriš istinu o Domovinskom ratu. Šta imaš reći na ovo? Pa evo, ja bih za kraj ovako rekao. Dolaskom novog ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, novog njegovog pomoćnika u Upravi za nestale i zatočene Stjepana Sučića, vidim dosta velikih pomaka. Moglo bi biti još i bolje, kako uvijek kaže. Dobro je, moglo biti još i bolje. Ali, evo, pripadao sam i sam timu za nestale i zatočene, gdje sam izneo jedan veliki dio problema oko logora Stare Gradiške, oko nestalih. Uprava za nestale i zatočene izišla je na teren gdje sam ukazivao za mogućnost da se pronađu i identificiraju osobe za koje tražimo. Na mome dijelu, da kažem, ja kažem mom zato što živim tamo, znači na bivšem području općine Nova Gradiška, izlaskom na teren, 3 leša su iskopana, a mi smo potraživali 4. Tako da je, eto,
2017. Kad je bilo to tim 18. ne znam, nije sad više. Uspjeli smo identificirati Raužan Marijana, Slunjanina koji je ubijen u srpskom logoru Stara Gradiška, Rukavina Dragu iz Novske, dečko koji je ubijen u srpskom logoru Stara Gradiška, i pripadnika Tigrova, Vladu Nikla, koji se vodio kao nestali na Novogradiškom ratištu. Po meni jedan veliki uspjeh, ali zahvaljujući novim ljudima koji su došli. Mislim, ne kažem da je ministru i njegovim pomoćnicima lako. Onaj sistem koji je ostao, dalo bi se svašta pričati o njima, argumentirano, ali pomaka ima, pogotovo nakon ovih, da kažem, i zahtjeva, nakon javnog istupanja i gradonačelnika Vukovara Penave, vidim da pomaka ima, da su se stvari puno zakotrljale, ne znam kako na vašem području Banije, ali vidim da i tu ima sad podizanja nekih kaznenih prijava za neke zločine koji su, iako su te vjerojatno kaznene prijave davno prije podnešene, sad su vjerojatno samo iz ladica izvađeni ti predmeti i sad se češljaju predmet po predmet i sad ćemo poduzeti mjere. Po meni, mislim da se pomalo kreće prema boljem. Dobro, Vlado. Drago mi je dakle da smo te ugostili u prvoj emisiji, prvoj Orkanoviziji. Hvala ti na dolasku i znam kada si ti u pitanju i kada su ove ratne teme, da si ti uvijek spreman za suradnju i da činiš ono sve što možeš, čak i iznad svojih mogućnosti. Poštovani gledatelji, toliko za večeras, toliko za danas u prvoj Orkanoviziji, u emisiji u kojoj gost i voditelj ne moraju nužno imati iste stavove, ne moraju imati ni čak iste vizije, zato se ta emisija tako i zove. Međutim, evo, na vama je koji budete gledali ovu emisiju da ne zaboravite istinu o Domovinskom ratu. Hvala vam lijepo.